Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Pelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasni saja nyadu shpobuji main step hadu sabuji janmin. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam sheneng ki samla ya piru barok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo ki jingi kai jingnang shapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam. Kum kedak ajing slur ki kena ki bawan pulih hakane ke music school. Ti parlok baro wan nompat slam wan ban shim ka admission hakane music school. Wadla umsyam la kenjo syakathong handre ukertong MDC ka NPP na ka lai Mauhati constituency uba Joplinston ula pa kerwa sya MDC thmai ka VPP na Mauhati. Ha ka kerwa uba Joplin uba la sya penlim ha uba kenjo da 10,000 san pelai vote kata ba uba kenjo ula ku da 2,000 san spa knai pa vote kat ba uba Joplinston ula ku da 10,000 san spa live kundai vote. Ki bala kershan yu hakane ka election ban aireng na ka mata ban long udukhat sya ka indorbar kasihil autonomous district council KCDC. Bawat la umsyab la poi syakathong jong ajing job. Ha ka kerwa kila kerku kerdo yu MDC ka VPP ba undang syakri khambas ki paiba bat kumjuru ka jing syaram jong NPP kam dei satya ka daw jong ajing du jing kermen bat ka ei ka ba paiba ula ai ka jubab ki hun bat kermen mantai ka lawe jong ka constituency baro ka we. Nak yang jungan seketidak penting mapan pa ko disuruh bat ka jing kublai ya baro ki paiba ki biya lumlang ki biya lang ang hayen ta ka jamin. Nakalian juga hal kecil kublai ki sekadai pat kecil sungu uru yang kublai stam lang ka juki wala da impoi show thong jadi jungja bro andre kalong ba kani ka penpau ya kajingnya kublai stam lang ka jungi kajingyo jungi sipo wajar bot kadai ka jingkermen nak bentak lawai ka jungi itu kadau kalong ba nakalian juga ada di kublai ya baru ko kinong kublai sa party ki jungi nadu MLA badan brom jungi wala kublai stam met laban bensim ibadang sampang bat sibun kiro ramba jong parti ki juni na kaliang jonga kumu kertong wala da ngasare mru ngai ke jingkit bok kirwang ki paiba bar phai makinang chat kinang klang kinang ha ki kam ki jam ki jungki pana kaliang jonga ngai ka jing kublai yai ba kenjo orang tong di bala job akane election ko pamenta na kane ka lai Mauhati constituency ki juni kublai do na kaliang jonga kumu MLA jong Mauhati constituency ni kong ye amla klem da pau ke jing songo ku krau play bugala don dekat pan yalam ini nadu apa sedang ketika kam ke jongi ke MDC election dekat kandidat jongi ba Joplinston buram baro ni asho play wala dan gimpoi show thom ke jong ke genti ke pemerintah nashimi ke kalat ke kabu ban ai play ikinong yalam jongi baro kibadan ke block level Ibadan haki area, Ibadan haki primary unit level. But yung paipa, yung kershan jong ka Mauhati constituency, kebangi hidang yo alis po hajantam. Ipriang ya ki ei karai ke jong paipa, ipriang ya ka mandit ke jong paipa, keleng jong ang apriang ya ka mandit ke jong paipa, man yo I kumbakalong, ndai tang hapok ke constituency, ke jong ang ne po Mauhati. Nai ki wairu ki constituency ina kaliang ga jonga nga sim ni ke jong ai kublai ke berkepang igi paipa jong constituency baro kum MLA ngadon panang tengi ke jong sakri panang trai ban ai ke jong sakri igi paipa jong Mauhati constituency ke bor ke bang ngadon ku MLA ina kaliang ga jonga ke bor nga simro ye ke kabu ban congratulate ban ai ke jong kublai ya long job ba kenjo orang tong ba job na ke party boys people's party na ai gajing kublai na kamata jong ubat ringkat bro kandidat ujongi ba Joplinston ngishim bat congratulate yo hakani ko por ko pemerintah bat nakalian ko jonga kumu MLA ngakwa ban khot ban weru iki pajba nong kershan baro ibla ai gajing kershan baro si po hajar tam nagam tai ba Joplinston kim dei ban no ban sim kim dei ban du man sim adon kumu MLA banang teng ke gajing trelang
Apo ke konsensi pandikit ya Pak. Ya ke kia ke jong ke konsensi baru boleh.